امروز 8 می است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. در 10 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت میکنیم. روزهای سانیتاری به ماه سانیتاری تبدیل یافت. بازارهای لباس فروشی در تاجیکستان با دستور شهرداری تا آخر ماه می باز نمیشوند. دیدبانی حقوق بشر تاکید میکند همه گونه محدودیت‌های جاری شونده وابسته با کووید 19 در تاجیکستان نباید حقوق مردم را نقض کند. و کنسولی گنرالی تاجیکستان در شهر سنت پتربورگ میگوید مهاجری فوتیده را با احتیرامی رسم آیین دفن خواهند کرد. اون مبلغی که ضرور بود همگی 50140 روبل از طرف گروه برهان محیدینов علاکای پرداخت شده است و مایید روزی 10 مای به خاک سپرده می شود. بازارهای فروش لباس در تاجیکستان تا 31 می بسته میمونند. در این باره حکومت شهر دوشنبه امروز دستور داده است. شهرداری مقصد از این تصمیم را حفظ تندرستی ساکنان پایتخت و پیشگیری از بیماری سیریاتی کووید 19 میگوید. طبق قرار قبلی فعالیت این بازارها از 30 اپریل تا 10 می قطع شده بود. پایتخت تاجیکستان تا کنون یکی از شهرهای بیشتر آسیب دیده از کرونا ویروس به حساب می رود. به گفته وزارت تندرستی تا روز 4 می در دوشنبه 110 مورد سیریت کووید 19 ثبت شده است. در مجموع از بیماری 461 و 12 نفر هلاک شده در تاجیکستان خبر داده می شود. سازمان دیدبانی حقوق بشر میگوید محدودیت‌های وابسته به کووید 19 در تاجیکستان نباید حقوق مردم را نقض کند. یک مسئول این سازمان گفت تاجیکستان پیمانی بین‌المللی عاید به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را امضا کرده است. طبق آن مقامات تاجیک باید چاره‌های مؤثر پیشگیری، معالجه و مبارزه با بیماری‌های سیریاتی را تطبیق کنند. ولادیسلاف لوبانوف، پژوهشگر سازمان دیدبانی حقوق بشر، در صحبت با خرامان بقازه گفت همه گونه محدودیت‌های جاری شونده در رابطه با کووید 19 در تاجیکستان باید به حمایت صحتی اهالی روانه گردد. قانون‌های بین‌المللی در امور حقوق انسان اعتراف می‌کنند که انسان به بلندترین میزان حفظ سلامتی حق دارد. تاجیکستان هم باید چاره‌های تبابت و جلوگیری از اپیدمی‌ها و دیگر بیماری‌ها را اجرا نماید. اما هر گونه محدودیت در رابطه با پاندمی کووید 19 در تاجیکستان باید مطابق به وضعیت بوده صرف به حفظ سلامتی اهالی نگرانیده شده باشد. تاجیکستان بعد از انتقادهای زیاد روز 30 اپریل اعتراف کرد که در کشور کرونا ویروس وجود دارد. ولی برخی از ساکنان با انتقاد از نبود شفافیت در کار مقامات بهداشتی و تماس با جامعه به واقعی بودن آمارها شبهه دارند و تخمین میکنند که رقم اصلی گرفتاران احتمال از این بیشتر باشد. مایه دیگر انتقادها در این زمینه خودداری مقامات از جاری کردن کرانتین و تدابیر مربوط به فاصله گیری اجتماعی و خانه‌نشینی باشد که در کشورهای دیگر منطقه و جهان جاری شد. کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر سنت پتربورگ میگوید جهانبک عزیزوی 40 ساله مهاجری که ظاهراً از بیماری کووید 19 هلاک شده است با تمام رسم آیین در یکی از آرامگاه‌های این شهر دفن کرده می شود. هفته جاری پدر این مهاجری فوتیده به رادیو آزادی گفته بود که نزدیکان جسد را از سردخانه گرفتن نمی توانند و بر علاوه دفن میت خراجات بزرگ دارد که اویلا نمی تواند آن را پرداخت کند. وابسته به این ایدیبک عزیزوف پدر جهانبک به سفارت تاجیکستان چنین مراجعت کرده بود. ما به سفارت تاجیکستان مراجعت کردنیم که و ما یاردم رسانند که همونجا در فرزند ما گرفته ساز گورانند همونجا. در نوبت خود کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر سنت پتربورگ روسیه دولت نظری‌زاده در یک صحبت ویژه با رادیو آزادی وعده داد به این اویلا کمک خواهد کرد. میخواستم با پدر جهانبک، با اهل اویلاش، با نزدیکانش همدردی عمیق خود را اظهار سازم. جهانبک همگی 40 سال داشت و در این سن سال از دست دادن جگربند خود البته بسیار یک تلفات وزنین است. وابسته به وفات جهانبک همین را گفتنی هستم که در حقیقت ماموریت بیمارخانه گفته بود که برای
ташхис чанд рӯз ҷасад нигоҳ дошта мешавад. он маълумоте ки дар радиои озодӣ рафтааст дар бораи 80 000 рубл, албатта ин нодуруст аст. он маблағе ки зарур буд ҳамагӣ 50 140 рубл аз тарафи гурӯҳи бурҳон муҳиддинов аллакай пардохт шудааст ва маит рӯзи 10 май ба хок супорида мешавад. сипас аз консули генералии тоҷикистон пурсидем ки дар шароити набудани рафтуомад бо ватан ҳамватанони фавтидаро дар куҷо ба хок месупуранд. ягон ҷои мушаххасе ҳаст ки як рӯз фарзандони фавтидагон тавонанд рафта дар сари гӯрашон дуо кунанд. баъд аз оне ки парвози ҳавопаймоҳо қатъ гардид, мо маслиҳат кардем ки шахсони фавтидаро дар ҳамин ҷо ба хок месупорем ва интихоби мо ба қабристони белоостровск афтид. ин як қабристони нав аст, дар паҳлӯи шаҳри санкт петербург қарор дорад. то имрӯз аз охири мана моҳи март сар карда 9 нафар ҳамватанони фавтидаи мо дар ин қабристон ба хок супорида шуданд. ва дар ниҳоят хостем бидонем ки ҳамватанони ниёзманд ки ҳолу шумораашон шояд кам набошад чӣ гуна метавонанд ситод ё худ штаби консулгариро пайдо кунанду ёрие ба даст оранд. барои онҳое ки ба кӯмаке ниёз доранд ё бо мушкилии дучор омадаанд, бори дигар телефони доимо амалкунандаи консулгарии генералиро гӯшрас мекунам ва онҳо метавонанд дар дилхоҳ вақт ба мо муроҷиат намоянд. рақами телефон +7 961 611 16 17. бо сипос аз давлат назризода, консули генералии тоҷикистон дар шаҳри санкт петербурги русия ки оид ба масъалаҳои марбут ба муҳоҷирон ва диаспораи тоҷикон дар манотиқи шимоли русия суҳбат кард. чанд лаҳза пеш кӯмаки башардӯстонаи ӯзбекистон иборат аз лавозимоти тиббӣ тариқи ҳавопаймои ҳарбӣ ба Душанбе расид. ба фарқ аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон аллакай таҷрибаи мубориза бо бемории COVID-19 дорад, зеро 2 моҳи пеш нахустин ҳолати гирифторӣ ба коронавирус дар он кишвар эълон шуда буд. дар воқеъ муаллифони филме ки дар гузориши навбатӣ сухан аз онҳо хоҳад рафт бар инанд ки кишварҳои Осиёи марказӣ набояд дар замони пеш омадани мушкилот дарҳояшонро ба рӯи ҳамдигар бибанданд. аз самарқанд то детройт ё S5+1 чист номи филми мустанадест ки хабарнигорони тоҷику ӯзбек офаридаанд. саҳнаҳои филм моҳи феврали имсол дар иёлоти муттаҳида сахт шудааст. фаррух аҳроров хабарнигори тоҷик ва коргардони филм мегӯяд паёми асосияшон чашмандозе ба ҳамкориҳои фоидаовари кишварҳои осиёи марказӣ аст. паёми асосӣ ҳамон ки давлатҳои осиёи марказӣ набояд аз якҷо кӯмак пурсад, на аз бонки ҷаҳонӣ, на аз амрико, аврупо, хитой ва дигар ҷо. бояд худашон муттаҳид бошанд. муаллифони филм намунаи ин ҳамкориҳои амрикоро ба кишварҳои ҳамсояаш дар шаҳри бандари детройт дар шимоли иёлоти муттаҳида ва ҳаммарз бо канада ҷустаанд. мисоли канада, мисол дар як бандари гумрукӣ бор ба ҳаҷми $500 миллион мегузарад як чабона рӯзбар. ана муносибат. филмро аскар ёқубов ва баҳодур расулов аз ӯзбекистон ба навор гирифтанд. харҷи филмро вазорати умури хориҷаи амрико додааст. фаррух аҳроров мегӯяд густариши COVID-19 дар осиёи марказӣ таҳия ва бандубасти филмро ба ақиб андохт, вале умед доранд ки ба зудӣ ин корро анҷом медиҳанд ва дар шабакаҳои ҷаҳонӣ ва телевизионҳои маҳаллӣ ба тамошо мегузоранд. инҷо барномаи ахбори имрӯзро ба поён мерасонем. то мулоқоти баъдӣ дар ҳафтаи нав. бинандагони азиз, шумо метавонед шабонарӯзи хабарҳои тозаро аз вебсайти радиои озодӣ зери нишони www.ozodi.org пайдо кунед. агар хостед гузоришҳои рӯз ва ҷолибро тамошо кунед, пас ба озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube биравед. ҳамин гуна шабакаҳои иҷтимоӣ низ дар хизмати шумо азизон аст. бароятон дар 2 рӯзи оянда истироҳати хуб мехоҳем ва то барномаи навбатӣ худро азизон эҳтиёт кунед.